Romeo and Mercy Lasco, Carlo Camaya, Francis Dabu, Josie Inco, Terry Davis, Francisco Inco, Rosario Gilas, Charles Ann Gonzalez, Gerard Manlutak, Teresa Alfonso, Ines Gosum, Norma Gueco, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Loy Pangilinan, Cecil Manlutak, Antonio Ilagan, Orlando Culala. Para king kapayapan ding kaladwara di, Jerome Maria Julian, Simeon Lauriana, Felino Salome, Jose Sr., Isabel Gloria, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Osegiao, Dr. Benvenido, Antonio Florentino, Loreta Pedro, Cecilia Julio, Julia Medalia, Hamilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr. and Jr., Belenciana Roberto, Belen Dominador, Cristeta Antonio, Maria Emerenciana, Marcial Trinidad, Roberto Mirihilda, Lebrada Rodencio, Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Colimbina Inco, Tanner Tyler, Percival Teresita Mendoza, Benita Pacifico Jerry, Alice Ruben Sr., Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Esperanza, Adoracion Sani, Jesus Soriano, Benedicto Arsenia, Epipanyo Maria Inco, Maria Arsenio Jerry Veronica, Angel Cruz, Jose Lopez, Fortunata Jose Gasa, Maria Jesus Gloria, Valentino Jaime, Marisa, Cristina Vivencia, Cholica Jennifer, Rapi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Luis Erlinda Corazon, Emmanuel Serafin Rosalinda, Victoria Marcelo Ernie Justin, Mirna Pablo Jimmy Eustaquio, Felicitas Catalino Lydia, Leonardo Edgardo, Ernesto Alfonso Enrique Rosalina, Elena Nicolas Apolonia, Herminio Hermihilda, Victoria Pablo Felipe Maribic, Antonia Julieta, Jove Carel, and Joan Cleland, Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan, Sitates David, Uring Santiago, Erning Sevilla, Rolando David, Rosario David, Lender Orense, Sunny Diaz, Jose Poleng Sia, Jose Lumanog, Ernesto Ricardo Susana, Jomar Ocampo, Calixto Norma Alma, Carl Joseph Between, Jose Salvadora Severa Juan, Mariano Maria Luz, Lucila Chensen Lorenza, Roberto Wang, Rodrigo Encarnacion, Wilmar Genaro, Maximo Mariano, Escolastica Jesus Emerenciana, Jose Apolonia Miguel Maria, Among Damaso Inco, Juliana Corazon, Elena Roque, Raimundo Maxima Francisco Carlito, Mario Roxana Cristina Coronel, Roque Macaria Pedro Alejandra,
Gervasio Chodora, Constancia Mateo Maria Pablo, Francisco Nicasio Valencia, Isidro Roberto Lydia Barbara, Alfredo Segunda, Jose Jesus Encarnacion, Antonio Ernesto Aurelio Angel, Angel Lotgarta Hertudes Jeronimo, Maria Corazon, Ronaldo Bunag, and Gracia Aquino, Hilario Carmen David, Angelita Ginto, Dionisio Bacani, at Ding Maldang Kaladwa Kim Purgatorio, lalong-lalo na ret ang ala ng makaga nakapakarela.
Kiligin ko pa po ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kekaan timurin. Kalukurang kapatid, may tipunta mo, kaniting kaurasan, baan mo niya itang pasalamatan kay ngapong Ginoo, andi pang metong ng kalukuran na balayan. At kaniting kikatang misa, pasalamatan tala lalong-lalo na, detang taong minuna na kikatamo, na making patutula at making patukudla, king kikatang kapanayan o king kikatang pag-asa. Andi mo ang kalupa na, hinandaman tamo king Ebanghelyo, i-ana. At aduan tamo naman, king grasya, para bang kanita itamong sa sundot ang pagmasusyan, iting panauna, ning pangabait ng Ginoo tayong Jesucristo, itamo mo naman po, magsilbi tang patukod, ning pag-asa, karing kapatid tamong kaya betang maglakbe himbi. At para bang kanita naman, lubusan tala nga sa jere sarili tamo, kaniting kapag masusyan, buklat hala rin puso tamo. At aduan taming lunos, at yung pakalulunan ng apong Ginoo. Ginoong Jesus, ikan din natang bantipunan mula rin bansa, king kapayapan, ning kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikan daratang king amano at sakramento, banpasikhan mo kami, king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikan datang king ligaya, kambining kaligtasan, para king banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, kimbiye, halanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, ipamayapayan totoo, pagkalog mo sana kay kaming pabayat nana at alip nana ng kasalanan, ing mitimawa kami, king kapamilatan ng panibayong pangabait na anting tao, ng anak mong bugtong, Yeso Kristong ginumi. Ang mabibiyat magaring kaya mo, king kami itong aning panal Espiritu, Diyos, manggaman, king halangan doon. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulatanan da kayo pakamalang kong anak, ami patawaran na ing kasalanan, king kapamilatan ng lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yun itang atsuna kanitapang kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayintaunan, uling aday yun ing marok. Susulat ko ke kayo, kakong anak, uling kakilala yun ing igpa. Susulat ko ke kayo, pengaring lalaki, uling kakilala itang atsuna kanitapang kamumulan. Susulat ko ke kayo, ikong kayanakan, uling mga sikang kayo, at ingamano ning Ginoo manatili ke kayo, at ikayo adayig yun ing marok. Eyo paboren ing biyagano ring yato, ring pusuyo, o ning nano pamangbage, keti king yato. Ninuman ing malugod king yato, alayo kayo, ing lugod ning igpa. Uling ing nanong mangyampang ning yato, ing sablang makawili king pita ning laman, ing sablang makayut-yut karing panimanman, at ing sablang pagparangalan ning tao, ketiking yato, metong mangkarin, alang manibatan king igpa. Nune manibatan ngan king yato mismo. Ing yato at ing sablang at sukayo, ababyeya mo karing tao. Lilipas ngan, dapat ing ninuman tutupad, king kaburyaning Diyos, manatiliyo kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Tutukitangan po. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayalo, yatu tumulayo.
sablang tao keti king yotu. Puriyanin kayong ligaya't kayupayan. Puriyanin maligayan ang lagyo. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. King Templo na malahos kayo, atayin kaya itahon niyo. King banal hagayak samba niya Ginoo. Galgal kaharapan na o metoyatu. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Karing sa belang bansa sabihan niyo, Ingginuariyo, iyaing meniete tagan king yatu, iniyayan umano. King mit mong katuliran sa belang tao, kaya lang hukuman. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. King minuna, ing Diyos migsalitaya karing ke katamong pipumpunan. Ngeni magsalitaya ke katamo, kapamilataning kayang anak.
Ing ginumanatili ke kayo. Ama masaking mga pabalita, agpang kang Lucas. Atin mo naman metong a prophecy-sita, amatwa ng bina. Ing lagyuna, Ana, anak ng Fanuel, ning tribo ng Aser. Pitunong banwang miyutos ning asawa na, bayu ya me balu. Walu ng pulot apat a banwa, ing milabas, manibat kanitang me baluya. Eya bitasang mama ko king templo, aldot bengi, susuyuya king Diyos, king pamagayuno, ampon pamanalangin. Kanita mismong oras, adaraon de Maria at Jose, king templo Jesus, linapit ya karelay yana, at pepasalamat ya king Diyos, at migsalita ya tungkol king anak, karetang sablang mane na ya king pangakabos ning Jerusalem. Inyang agam panandana ing sablang adwan ning batas ning Gino. Migbalik la king Balenda karin Nazareth, Galilea. Ing anak, may ragulya at mesikan. Kitmuan niyang kabyasnan at ing grasya ning Diyos mamantabe kaya. Ing maya pabalita ning Gino. So, tamo pa po king panahuna ning Pasko, ne po, Christmas season pa mo rin. At susundutan pigugunaman ing bunga na at kabaldugan na tulagana ning pangabait na ning anak na ng Diyos, busal tamo. At kaniting kaurasan, may tipon tamo, kaniting kanam ng aldo, ning oktaba, ning pangabait na ning apong Ginoo, may tipon tamo ang timong balayan. Bangka nito pasalamatan tayo nga pong Ginoo. Huling yung pangabait na at inyang epekto kay katamo. Tinipo na katamo at pasalamat tamo king kasalpantayanan Kristiyano na making dalan para banta mi buklod-buklod tamo ang timong metong abalayan. Wala pong babasang kayo tungkol king Betis. Metong pong makakabit ka rin kitang istoryana ne po. Then Betis, 100% lakanong Katoliko. Kanita po niyang gawan data. Itang historical report. At metong pa, then Betis kano number 1 lang masipag kitiking Pampanga. So, ita, naman siguro pag maragul. Nune, kikilalanan yung grasya ni ning apong Ginoo. Grasya ning pigkalog, yung kay katamong balayan. At pauli na ng kasalpantayanan, iti among grasya para kay kayo, nunay making dalan niya, para bangka nita, munye pag-asa, munye kapanayan, karing kalupang talasalpantaya, luwal na ng Betis. At metong pa po nga tatandanan ko, patsi Betis samo, kanita, I don't know now, halos misping-siping lambalereng mayor din, ang panglulub seminaryo. E po makanyan,
Kaya kabalungin nung atinong pilatan dembale. Lulubki seminaryo. Metong ya po sigurong pansinan tamo ini. Metong yang grasya na pinyena ng apong Ginoo. Misan po, ating kung atatandaan na advertisement, siguro kayo, ikitse mo naman ini, kaya kubalo na yung advertisement ito, pero tungkol ya karetang anak ka mga lati, at ating pong experiment. At chula ka rin, at itang mami experiment karela, dinina na lang, kingarapanda, ating marshmallows candies. Marshmallows. At sinabi na nining Mami Tes Carela, nga na, makoko sa ugli, kabalik ko, detang emengan karing kay kayong candies, di nanda ko pang dakal. Yan yung pangako na. So, yung makoya, di nga liwaya po may painggulo ting Mami Tes, pengan da nila, detang Carela. Pero ting mapilan, dalapengan. Dalapengan. Palagi kuling, magtiwala la kita sa sabyana nitang memietes. At anyang may balik ya, dinina na lang dagdag nitang emengan. Ita pun tesa ita, pilan banwa, sinubaybayan dalareng anak. Dito pong kapanaya, at mengan kagad karing marshmallows. May mag-fail na po, kimbi. Dengaliwa, linob la kareng sukulan. Pero retang emengan, retang menaya, naging successful na po kimbi. Masanting king karelang tinasan. Meron po sigurong maragul, temptation, kay katamong ini, niya pinimpamanaya. Yung pong kay katamong pamanaya, mayari ngining Pasko. Ulit tandaan ninyo, kingad biento, at wala rin panayan tamo. Yung minuna panayan tamo, yan pinimpamagsadya para king kapiesa na ng Pasko o initisan tayo ni. Pero atin tapang metong apanayan. Naining mibait busal tamo. Ining Kristo megin taong kalupa tamo na tsuke katam, pengako na datang yapang pasibayo. At oyen, yung panayan tamo. Nya banwa-banwa pagmasusyan tayong Pasko, bang kanita lalo ng patibayan, ingay katang kapanayan, kang Kristo na may ngakong magbalik yang pasibayo. At kapang panayan tayo, nanin kay katang tungkulan. Nanin kay katamong dapat daptan at imong talasal pantaya. Lawan tayo ing halimbawa o modelo at indamtamong king Ebanghelyo. Ana. Hindi pong pakiramdaman king may basa yung Ebanghelyo, yakbalo ng pakiramdaman niya na naman, yakbalo po ng pila niyang banwa. Yakbalo ng pila niyang banwa, Ana. Nasabihan tang 84, pero kinin translation, sabihan na atin niyang asawa. At kay ba't ng 7 banwang pamiyabera, may tayong kayang asawa. At sinabi na, 84 years nga na, 84 na banwa, kay ba't ng may tayong asawa na, at suya kin templo. So, pila niyang banwa, 84, ali. Kasi, tukyat tayong translation, 7 years, kay ba nang maintaining asawa na, plus 84, pilan? Pilan? 91. Pilan la kaya ang banwa niyang kinasala? So, may lapon din, may yan dinalan siguro yun. Pero imburi ko mundi ng tampansin kay ni matuway. Pero kitang kayang ketuan, may natili ing kapanayan. May natiling pamanaya, kimpanyatang na nintalapangabos na ning Jerusalem. Ngayon po, utang atintang atagpo na matwa, naman gana-gana, masikan la pag-asa.
Nang kahit andaman mo rin aliwa, ay talagang alata ng pag-asa nga rin. Hindi po? Nang kahit andaman mo ka rin matwa. Kaya pa man po matwang-matwa ng kaya rin. Bala mo susurrender na lang. Pero ini, iana, matwa ng matwa. Miti ng asawa lang. 7 banwa lang may hiyabi. Kubalo nung atin yung anak, palagay ko layang anak. Huling ingagawa na mga di magayuno, manaya, kimpamagligtas na ni Diyos. At ang lubday Jesus king templo, ikit ni Jesus. At nang gawa na, sinabi na, makalunos siya nga na kayo ni po, tandagulya, panasakitan yare Romano nga na. No. May miyang kapurian kay nga pong Ginoo. At may kumpisayang migsalita tungkol kay nga na kayo ni karetang manaya para king kaligtasan na ng Jerusalem. Betong yang matwa, pero may king kasangkapan niya, king pamipatibe, pamisariwa, king kasalpantayanan, king Diyos. O hindi po siguro yung masantindang kapusan na po. Kaya king katamong balian, kaya king katang parokya. Lumakananong itamong masusi at magmasusi, king kapiesanan ng pangabay na ning apong Ginoo, na iya yung tuturo na kay katamo mo naman ning mumunang pamamasa kang San Juan, na ining mibay tayo ni yamu kabut, yamu bukod, ing kapanayan tamo. Jesus Christ alone is the hope of the world. Hindi pong mamangang kami, sabi ko karening kayabe ko, makatakot mo naman pala ing tutupad king kaburyanan ng apong Ginoo nga ako. Peka pakiramdaman niya po itang nandin, yung may basa. Nindam niya po, tang mo munang pamamasa, o wali emanan. Sabi na, San Juan, susulat ko kay kayo kayanakan. Susulat ko kay kayo tatang, lalaking pengari. Susulat ko kay kayo, nga na simbot yun na in kasalanan. May patawaran na kayo, karing kayo kasalanan. Nga na. At, kayo pa'y Saul, king yato. Kayo pa'y bulag, king yato. Uling, nanuman yung pagkalob na ng yato, na makawili mo king laman, makawili mo king akakit na ng mata, at chupakin ing yampang na ng yato, yapin yung pamagkunwari, yan manatili. At metong yang manatili, yapin ng Diyos. Yapin, sinabi na, ing banal na talasulat, first reading, sinabi na, ninuman, ing maminto at tutupad kang kaburyanan ng apong Ginoo, yamong manatili. Ngayon ko pumitatakutan kanita. Dito ka nung tutupad kang kaburyanan ng apong Ginoo, ilan ang mitagan. Isa ko pumitagan. Of course, yung pupuntunan ng apong Ginoo, yan naman mitagan kita kang yato. Doon manatili tamo, kaya binan ng apong Ginoo. Manatili king biye alanganga. Detang tutupad king kayang kaburyan. Uling nano maning yampang ng yato, iyan manatili. Balo tamo yan. Ato ining masanting tamong pisopan-sopan bilang talasalpan tayo, bilang metong apalen. Lumakananong pamatukuran tayong balang metong, ban manatili ing kayang kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos, kang Kristo, na yamo bukod ing panibatana ning kekatang kapanayan. Kini pong kekatang parokya, metong aburi kundinan maya pawores kay kayo, yapin ing pamangilalayo, kim pamangailangan na rin kekatang kapatad na pakakalulu at mangailangan. Karing kaya kayong proyekto tamo kinikim parokya. Detan tiro, ketang may luwang klaseng pamagmasahi, TESDA, sino pandala. Bangkanitang busal na ng karelang kasakitan daranasan atin lang
agamit para king karilang pagkabiye. Nandun po linabas ko kay talalam, kay katang lumang kombento, ikit ko itang dakal, ang makapailap, ang mayayilawang groceries, ang popang abias, tsuketa. Balo ko, para kanako itang. Balo ko, para kangapon jiyan ita. Para kanino po ita? Para ka rin kapatid tamo, nililele, pakakalulo. Potang gagawan tamo ita, imburi na sabihan, pamatukuran tala. Bali po pamatukuran, potang mitutomba nala, patukod tamo. Bangkanita, potang makatalak nila, they can go on. While, may buglang mituwag, at yutam, pamatukuran tala, so pantala. At ito yung ikakatula na nga pong Ginoo. At, tamo kakaliluan, puta sanang gagawan tamo ini, pagkalub tamo naman karing kakatang kasopan, karing kakatang susopan, aliwa mo itang material ito. Nune, pakilala taya mo naman, ing manatili. Metong yung manatili, yapin, ing apong Ginoo. Napo talalapit tamo karela, paramdam tamo naman niya, tsuta ka rin. Atin, may tulak kay katamo, batalang puntalan. Yapin, inikikilalanan tamong Diyos, ayatsu kay katamo. Makanyantang mamye, kapanaligan, makanyantang maging kasangkapan ng kapanayan. Mga dita mo po, kabang susundutang maglakbing at harapan tayo, ing bayong banwa, sana maging kasangkapan tam, king pamipatibe, king kekatamong kapanayan, or hope at pag-asa, king apong Ginoo. Metong po, himburi kong panagkat kekatamongan. Siguro dakal na larin din kekatampas kong pikmasos yan. Kining ipanghilong kekatang dimdam, anyang ikit ning ana. Ining anak, may kumpisayang migsalita tungkol kaya karetang manaya, pamagligtas na ng Diyos. Ita mo po, pilang banwata ng migmasusing Pasko, pilang nalang Pasko. Pero yung kutang, pilang beses tayo pong pekilala o pisasabihan yung apong Ginoo. Karing pamilya tamo po, pisasabihan niya pa kaya yung apong Ginoo. Pisasabihan niyo pa kaya rin karanasan niyo yung apong Ginoo. Pisasabihan tamo pa kaya yung kikatang kasalpantayanan. Metong ya po siguro masanting tamong baliktan. Ating ko pong karanasan ng Katangaldo, patse po misan pabulan ating kong metong ayaldo ban manahimik manalangin. So yung gawa ko po kitang milabasan kay bulan, this year pa. Migkay ko po, first Monday, day of prayer ko po king Chapel of the Holy Eucharist. Kay ba't na po nita, tsuko ka rin, siyempre may alawalang tao rin umunta, ay ting may kakilala ka ako, mga tsuko, manahimik, lineleya po, may itong lalaki, at mintaya ka na ako, at inyang babiye sobri. Say, ay, nanuya po ini. Ay, mo nga na. Kayo pong bala. Nung no ka rin nyo puring gamitan. Nga na. Nano ko po lagyo. Ay, ene po kailangan tangan. Basta, biho po kayo. So, inabi kay kitang ka na akong pamangadi. Lord, ako makanya na niyang kay ko, pasalamatan da ka kitang tao nga ita, pero balo ko, liwa mo yung minta ka ako, ika mo naman. Huling nagawa ita, nung kay kami ni Batan. Niya po nga tsuya ka rin, kay me ko ne, binindisyonan keng tahimik, kay ba't sindo mga di, Lord ako, no ka rin mo buring gamitan ko rin. Ay po, a few minutes, huling ating misa po ka rin, patya 12:15. Hikit na ako nitang meto nga babae, maputi, lektor. So, maglektorya. Sa ni Claudia ka ako, po kakilala. Mo nga na, pangadiyo ko po, anak.
Ini nga na kung mangailangan niya ang pera nga na. Mag-test siya. So, sige ako. Kay ba't nanita, sindo ko mga di, ako makanyan, Lord, kabilis mo naman Dinelea. Kay ba't na po nita, kapag may nga dipek sabihan ke, magkano yung utang na kung bayaran na? Kaya pakit na, resibo. Sige ako. Misabi ka ta, paksabihan kay Among. Ito yung Among Justin. Misabi kami kay Bat, misabi na kayo mo ako. Bukas Kung niya laweng kularetang kay, 10,000 na po. Tampe pakit na resibo, dagdag ko po. Dagdag kong kape na. So, sabihan kayo po yakon Justin, binye ko la dagdagan ko la the following day. Binye ko la. Metong ya po ita, karing ekwa kalingwan kembye ko, of course, dakala rin, na undoubtedly, ba't siya kay nga pong ginuita, ang karanasan ita. Nauren din ka na akong titipunan, balik-balikan ko la rin, potang mamarap kong kapag subukan, ang pong kapikakon naman. Yan pang po kay kayo ini, naman yung agad na kayong muntakin chapel of the Holy Eucharist at manaya kayong mamye. Ali. Noon balikan tala rin biyatang. Lawan tala rin ang karanasan. Narinig ba't laki nga pong tipunan tala rin. At oryan, dendeng idake tamo, karing kalupatan tao. Para baka nito itamo, maging kasangkapan na katamo, din pami patibe at pami sariwa, king kasalpantayanan, king ginong bibait busal tamo. Sundo tapo pong pangadi balang meto, bangka nito yung kikatambalayan, makilalaya, anti mo meto nga balayan, pamatukura na ing kapanayan at kasalpantayanan. Amen. Talakad-tala po. Kalugurang kapatid, kingaldo iti, ingga nakat lugod ng Diyos sa kikatan talapagligtas, linto busal tam. Yang pangtala rin kikatan panalangin kaya. At yung tang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapulungan ng Diyos, ban matulan ng ipahayag at isanay king biye, ing kikatang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, banding grasya ning Dios kikatamo king bieti, tayranda katamo papunta king kaligtasan ning biye paintungol, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing magkasakit pauli ning danop, kapanandaman o lungkot, baning misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdalano ang kalusugan at kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kekatamong komunidad at ding kekatang pamilya, mabiyasa ta sanang tanggap kang Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katamong balayan ng Diyos, lalong-lalo na ring tao betis, sumulong tapasan ng lalo king matibe kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos, at lugod karing kaparatang tao, lalam ng pamanantabe Santiago Apostol, ake katamong patulunan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang meyaw na biye, may painawan sana king kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Diyos, Maria bait na yung anak mong Yeso Kristo, kingadalisayan at lugod. Katad nalasana rin panalangin mi, kingarapan mo, uling gagawan mi lang, king lagyo ng Jesus, ag inumi.
Amen. Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Ganitin kay kayo at kakundaon, matanggap harapan ng Diyos, sigpamayupayang totoo. Tanggapanes sana ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplala at ning mabilog tamong Santa Iglesia. O Diyos sa kinumi,
Malugod mula sanang tanggapan, dating iyampang ng kikambalayan, ban ing kikilalanan mi king kasalpantayanan, pangintuliran mi ang kamtan, karing maligayang sakramento. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo Amen. ing Ginoo manatili kayo. At kekaan timurin, Itasyulare ang puso yun. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, ing purya ng pong pasalamatan na ka, kapilan man, ampong nukarin man, huwag pa, Diyos sa malugod, ampong maganaka. Ampat ang saslag ng kakang ligaya, pepakilala na yung sarili na, karing mataring kaisipan mi, king kapamilatan ng misteryo ng amanong may katawan tao, ban mayagyag kaming lugod karing bagay e mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilala naming Diyos, ang ini at atangalanda na ring tao. Uli na nita, kami da rin sablang anghel ang pong banal, ing banwa ang pong yato daralit da, ing masayang kapurian mo, kabang ikami, kambening mapilog a banal a kapulungan, papasyag mi ing ligaya mo. Ikapin ng panaloig pa, ikaisibol ng sablang kabanalan. Uli nito, panikapumi, itugtog may espiritu mo, at tumayimpiti pangambun, kirating ayin di, ban pabanalana at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging may pagtaksila niya, at bayan ako sang lubdinaw ng Biyena, kimpamaylan sa ampong kamatayana, kinwani yung tinapi. Pepasalamatan na kat pinuri. Piraso na yung tinapi. At dinuwang na iti ka rin disipulo na tingana. Kunan niya iti, ikayungan at kananya. Uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Pakayan mo naman, kay Bataning Apunan, kinwane ang kalis. Pasibayo, may pasalamatan na kat pinuri, dinwang na iti ka rin kayang disipulo at ngana. Kunan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis nindaya ko. Indaya ning payo ang pong alangagang tipan. Ami pupo para kay kayo, ampo para ka rin sablang tao. Bang kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kanako.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo na kasalpatayanan. Iyan nga nagkaganakan mi o mapamakalunong pa, ang kamatayan, ampon ng pamayubli ng bebe, daron may kakaiting tinapin na ng bebe, ampo iting kalis ng kaligtasan. Lain may pasalamatan ng kaya. Impepalirian mo kami matampang talakad king harapan mo, ban sumuyo kaya. Ikami sanang misulusulo, king katawan na pondaya ng Kristo, tipunan na kami ang timong medong ng Banal na Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo, makalaganap ing meto yato. Ban biganap niya sa aking lugod kambe ng Francisco, ing kaming Papa, Florentino at Pasiano, di kaming obispo, ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawaking pihong kapanaya ning pamanyubling mebye, idala mo lasan at ding sablang mayango na biyaking pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring Nuan mga apostol, kambe ng Santiago at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panawon, apurian ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagum ng Banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggamang king alangangga. Kimit mong lugod ay kasalpantayanan, bawis tamong ngayon, iking kakatang kaluguran ay ipa, at nga tamongan manalangin.
Ikabos mo kami king sablang maroko pa. Malugod mo pagkalubing kapayapan king panawad mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo. Bitimawa kaming parati king pamanalipanan ng kasalanan. At bikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligalikan. Kapampanayan na pampangsadyan mi, impanyataw ng mitmong ligaya ng talapangapos mi, Yesu Kristo. Huling kay kaing kayarian. O Diyos sa igpami, in kinume sa Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, in kapayapan lalakuan ko kay kayo, in kapayapan ko, papiya ko kay kayo. Kaya mo sana mabaligdan din kay kaming kasalanan, nun pansinan mo yung kasalpantayanan ng kay kayong iglesia, at pamayapan mo yung pampisan metungan, agpangking kaburian, ikaw may biyat magari, magaman, kingalangang ka. Amen. In kapayapan ng Ginoo, manatili sana kay kayo. At kay kaan timurin. Anting metong nga pamilya ng Diyos, ipakita po ngeni ing mikakametong tamu king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng kiyato. Doon na rin mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, kung makatampang tanggap kay ka, dapat yung kasme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Malalangin mo. Pagkalog mo sana kay kami, O Diyos, sa mayupayan dito, ing magluwid, ing biyeme at sikanan, king kapamilatan dareting banal na misteryo, akaibat mo pa mong gimpanan at pigmasusyan. Idandon mi, kapamilatan ng Kristong Kinumi. Amen. Kakulokta po saguli para ka rin mapilan pong paganaka. Viva Apong Tiago! Viva Apong Tiago! Palakpakan tayo po yung kakatamong patulunan. Pahilot na lamo po po takakuretang mengasdan pong anak. Payapisyo na lang po po ta. Bayo po yung sabla, buri announcement po as an Archdiocesan Directive, bala pong piyesta tamo king parokya, mas kinanong parokya atin tamo pong special collection para po king Mother of Good Counsel Seminary. Malyari yun no pong suldungan. Yan, may bigla ko po yata ka na ako. Sige po. Nako po magadwang lob. Kadwa po, buritala pong pasalamatan din kaya katamo pong may kiabe po, may nantabi king kaya katamo pong banalamisa, kaniti pong kadwang misa, king fiestang balentamo. Unahan kaya po kaya pong kakong impong judicial vicar, naning kaya katamo pong Archdiocese, Reverend Monsignor Bong Pangan, JCD. Impong Dean of Studies ning College Department ning Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Mark Simbol. Impong Parish Priest ning Santo Cristo del Perdon Parish, Villa Julita, City of San Fernando, Reverend Father Angel Gamboa. Ingkaya katamo pong ama ng laging saklolo at palaging sasaw po kaya katamo yung parish priest na po ng San Pedro Calungsod Parish, Santa Catalina, Minalin, Reverend Father Jason Calas. Yung po director na po ng High School Department ng Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Conrad Flores. Yung pong Spiritual Director na po ng Theology Department ng Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Edgar Calma. At ingkaya katamo pong resident priest, iamong Jason Miranda. At syempre pasalamatan tayo po ingkaya katamong Arsobispo, aparating manantabi, ingkaya katamong parokya, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Impong tutukita mo pong at syempre yung pekabunso po kareng kleriko ng Pampanga, yung metong pong bayong deacon, yung pong resident deacon ng Cathedral Tamo, Reverend Joed Mutuk. Yung pong tutukita mo pong schedule, kaya rin na po ng misa ngini, at yung pong limbon, 8 a.m., at yung pong misa panimunanda po ring pari ng Vicariato, 10 a.m., din pong reliyosong pari English Mass po ini, 4 p.m., 11 a.m. at impong binyag, 4 p.m. Yapong ambo, 5:30 p.m. Dempong betisenyong pari. Bukas po Aldo Domingo at intapa mo rin pong misang alas 9 ning abak para king Sagrada Familia. At alas 11 ning abak binyag,
at susunod po kanita ing 8:30 p.m. Mass para po king solemnidad ng Maria, Induning Dios at Panyalubong king Bayong Banwa. January 1, Aldo pong Lunes, 7:30 a.m. ya po ing misa, 11 a.m. binyag. At panagkataya rin po ing meto nga concert mamipamagatan in eternum cantabo, Forever I Will Sing featuring Excelsis, a choir from Melbourne, Australia. Ang po ing Mirabilia Day Choir ken January 6, 2024, 7:30 p.m. keni po king kakatamong pisamban. Then pong proceeds, mayakwa po keni, malikom, mibiela po para karing kakatamong katikista at para king Mirabilia Day Foundation. Deta pong bisang pa-reserve tickets, lumapit lamo po karing kakatamong katikista at pota pong may buklatya yung kakatamong religious store pota. At papromote tayo rin po yung kakatamong parish religious store, magtindang religious articles at liturgical needs. Then pong proceeds keni, bibiyela po king KKK, karing katekista for sustained and regular catechism in public schools. Monthly po gagastos tamo at mamiya karelang 20,000 allowance divided to at least 4 catechists. At para karing kalulu, at para po king formation da po rin kayanakan. Pasalamatan tala po ring BFC 2023, ding malugod tamong PPC, PFC, mandated organizations, volunteers, kaniting ka-fiestan, lalong-lalo na karing katamong kayanakan. Palakpakan tala po, ring sablang susuyo katamo king parokya. Special thanks po karing Ladies of Charity, Pampanga, for lending din pong imala na may gamit po kaniting banalamisa, ang magamit po kano banwa-banwa, karing katamong kapag masusyan king fiestang balen. At kayari po, ing December 31, paano payayo po, halos pabulan po, eyo ko po akit. Secret po no ka rin kumunta. Ali po, paintulutan na po, ating ko pong official biyahe po para po ka rin katamong kapatad po king aliwang bansa. So asahan niyo po yamong Jason po at yapon dong, yung kaya kayo pong akit. Kenip na. Olo, sinubukan na yapon dong. Sorry, kaya po balo yung schedule na. Dakal pong salamat king pamanantabi o kayari po ning misa ngayon at intamo pong limbon. Viva Apon Tiago! Palakpakan tayo po yung kaya katamong patulunan. At buri kiyari pong kuwanan ng pamikatago na ini, ban parangalan ng metong nga taong malapit king puso daring kerakalan king katamong parokya. He is a 92-year-old active leader kening katamong parokya. Halos saldoldo susuyo pamurin ang giyampang maynane, ang giyampang magkasakit ne. Iya pamurin ng metong po karing active karing katamong extraordinary ministers of the Holy Communion. Paboran niyo pong basan kaya po ini pong katunayan. Arkidiocese ning San Fernando, Parokya ng Santiago Apostol, Betis, Guagua, Pampanga, kambeda ring pusong mipnuking kapasalamatan, hing mabilog abalen ning Betis, gagawad de ining katunayan ning pamangilala, kang Leocadio S. Calma, king kayang ganaka, masabal at alang kasimparang kasaywan king balayaning Dios, kaniting parokya. Migawad kaniting kadlong pulot ning Disyembre, banwaning Ginoo 2023. Solemnidad ng Santiago, king parokya ng Santiago Apostol, Betis, Guagua, Pampanga. Pasibayo po, palakpakan tayo po, itatang kadyo. Talakad tapo para king tauling bendisyon. So bayo po yung tauling bendisyon, buri ko naman payamuting maya po oras ang apon jiyan. Po. Payagang kayo po, after nanining kakatan celebration kayo by January, kaya beda rin aliwata mong parokyanos kini pasilan dalaretang kabetis tamo king aliwang bansa. Bangkanita manyadla pong special collection. Nindam ko din, sabi ng apon jiyan, ating special collection para kay seminaryo. Ito po
meto nga karen policy tamo. Nya asahan ko mas dakala po kanyan detang binyeyo, uling special lo. Detang menuna ordinaryo la. So, pasibay po, takalo salamat, karening kay kayong sasaw, at kambenan iti impanalangin. Mga tita mo po para karing bukasyon. Lalong-lalo na bukasyon magpari. Okay? So, alwa mo po kay katamo, noon mabilog ka Pilipinas, suling diritak na lamo wata, lulob seminaryo. Pangatita mo, malunis siya nga pong Ginoo, dagdagan na la pa rin magpari. Pasibay po, dakala salamat. Yung Ginoo, mantabi kay kayo. At kay kaanti mo rin. Ito ko ila po rin puntukyo at aduan tayong bendisyon na ni nga pong Ginoo. O Ginoo, tanggapan na sana niting kay kambalayan, ingkalam ning malmong bendisyon. Baniting upayang king kapamilatana, apay mburisan da, ing nanomang dewa kanda, at atuklasan da itang kadugod-lugod kaya. Iti agumi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bendisyonan na kayong Diyos sa lubos mayupaya. Higpa, apoy ng anak, apoy ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umenakoking kapayapan at isundong pupuryan ni Kristo. Salamat King Diyos. Abi-abi tayo pong ening parangalan, ing katamong patulunan ni Santiago Apostol. Ending dalan.